action. Komtas ni ngawan rai ka report alot menekong dengan muda ke bawah ni krim bat ke balai edisi office mostan ti kumbiskan mau PR benai mencua ngala let cheki press kantam selong mil bat antor habede bagane gijing thung kambe anjong u hamlet doling bat usnya walang dhar na banta gini ki arngut ki nungtrei Banakong de praterik na benyu ar raja arpeu kabede hamlet bat u sebadang dhar pagade lai praterik na benyu ar raja arpeu ti habede bagane ke jingkeno ki press media ling ba ke jingkeno jonga bagai na ikot ba kadon ke jingtung ba akam ba ai te po muda ti lang kala jonga lale biang ka ati ai po muda ti kini ati pa report ngayo khan praterik September raja boa. Ti hadian bangayo ni ati report ka pau ba katai ka office muda du menta kampat don kataka ka jumut bangamut manong galong ba ka serbus book juga serbus book jog mekhalia man tak ko almen employed kam applicable. Kamut kadi bandon la ka jongka office mandom nam ta katai ka muda. Kani nakani ka ati ai ka pau ba katai ka muda du menta ka nang dehi ka department kum ka yau le lura nomor balai na kaliang ga government of Bekalia kampat cina tikana pinja service book na menta ka employed habidi kita department ti kadi kata ka jingle jong sarkar hi ka pelong yau te minister arngut ban thung kambe anya ka office te kumolong mentaro kar kum ka ati report ka pau ba ka office hadu mentaro kampat don kata ka jingit hungkam kebajanai bakat kum ka service book nomor balai marba na kaliang kormen kampat sna rupai sna tikanai kendon jogaan habedi hungkam tungjam te kata mentang ka pensya ba ka jingle jong hamlet bat ka jingle jong u snyo belhang han kamdei ka babaan dei ka badon an nomor ba na kaliang kormen hadu menta kampat snai kinja service book dan niki office merundom habedi ba nika thungkam thungjam hangtai po muda tiban pensya shu ya logata na kala junga lale ka ati ai jong terdau kormen Bekalia kadina po na kormen hable ai kini ti nakane ka orda ka pa ba hangtai rumenta ko malabatai sikmat kamdon kita ka service ka ba janai ti habedi ba ka bakan pus ba hangtai po muda pemuda kat kumkat report bangayo ba kebakan puas hangtai muda kadon live hoteli hangne urban ne raitung bade kadon ar pusan teli kebakan pus kata de ba ngayo aka report abade baka kontraktual kidon kini kontraktual hangne po office jongga hangne po raitung building kidon do kharwengut dikini kontraktual jingsha kadai ka jinsya ka puas kini kilong damta kanop kadon daga karkom jinsya ngai babon banga kadon ka record pro khoi department kidon kontraktual kidai lang baka skim thong kontrak don teng ba kit karkom ka appointment order kitho raja ka tolok re ka jinsio per kisio chikoja kata ngai buon ba ki department kilong hata karkom re hadian balakut ketua skim do ngalap ba kitu kir kontrak kidang keteng ya kam jingeli galong ba kani kam kontrak ngai ba menta kala pelong ya sarkar kum kata kebenta ba kongsan do nomor balai lai iro hantai po MCL lo ya kontrak wat ka rostar kamlong applicable ya kontraktual ba kata di men hadu menta ka jinget hungkam ngai ba kalong langru langram kalong ba kum sang pur hne pini itu kung sanction post ini kedon ka post engineer in chief kampa judon ke department line ka armed force kidon ki engineer in chief dengtai kedon ki engineer in chief ba kar ka jingtip jonga bana na ki brio lai thu ba kene ka post ka babat ya ne ka post engineer in chief de brio la shong thai na kam yo a sanction force ti kata na kala yo pi fila ban verify kata chule yang tai po muda pin keling tu so kalong na ba sya kung bakan no barani ba kajing thungkam nam ta post nam ta sanction post ne tho number of sanction post
engineer in chief tai don ka we ka post bat ka post kat ka jing tip jonga ba ga dei brio ba song thai ti kana kani ka ati ali pot kum juro ki don ki kam ki bahap kum ki dei ki brio berte kontak ki ha pa ka regular ki don regular ki ha ba ka regular bar kita ki bonjat ki kam ne i ba kam long ti kana ka kum kani at report namar balai ka da kalong ba serbus buk hang tai po muda kampat lo renti habedai bagani ka jing thum kam ba an yang tai ko bala pen bana man shwa hadian balami ka jing kenno nanga na kalang komen o mekhalia haka ar pendriu trik wa kos ar ja fo ar ka pen mi snon da ka notification from the Kharbuki under Secretary to Government of India to the Secretary Mekhalia Urban Development Authority subject approval for permanent absorption of the officer in Mekhalia Urban Development Authority. Ik subjek lah satu lupa bah hantai kampat don ka service book ka batikana namenta ban ka tungkam jam te tai gidawa ya ka hok namenta ka kam. Desya bangalai intai la sumelum namarkat kum ka order la pau ba baro ki bale emtet ki ban yele na du ar hajar sipau. Dei khususi kalong ba ki penut kam ya kata order hadu ar hajar hendai. Te ka pau ba kata ka lap hendai snem kemut ka dei jing phalia jing sarkar kam dei jing bakla ju tingi kai. Ya bade begini nak lang jonga akum aktivis nga kentu sarkar la kumno ya kini contractual appointment la kumno de ban thawla ya kita kini hikai bapli banengkong galong dala kimla su ban thum kam do kila ban ai kum graduti ni kiseneng ai kisen ai bagin yo seng ni bapli namta silak ni arlak kata kadon kam na balengki namar bale jing bakla kam de na jong namata kam de bagi de kini sarkar ka bala implement ya neka ya kani kam mtek exam hawaraja khat khanda ya insya kat kum benefician lade ar hajar sipro kata jing bakla hakalong bru memreu lade perkhat ye gitu ki nong tre kum perkhat ye ki official dapo babuan department ki bala yo biang ka kontrak na mata telop sipro ar hajar ka vakansi yang tai bonong stone kada hanong stone kadon ke vakansi yang tai namanta kadon hadu live putli ke vakansi hanong stone awai ke yo complain ba ka office nong stone ka ai ke nong tre deputation yang tai po antai po human right ti hadian pangalale ate ai ngalap ba ka depression nang tai namatay nong trei ka don hadu menta ki nang beteng tinggal ayo complain ba ka ni depression ka thut yak permission jong gitu ke bade yo pan yo ang tun mar balai menta la south nem ka beteng ya ka ni ka depression na po nong stan ti bai de ka ni ngalayo ka record ba hak jing sya ka ni ka depression kam de min palat ya ka sans nem ndai ka jing beteng jo ka ni ka wara jing susi ang tai po office jong ka human right bai de kene report nge thu ba kadon ka record hangne ba kamde kata ka jing le be an de kadon ka order na po sarkar ka bai ka ba continue ya ka deputation abade ba kene krim pada abade ba kene ka namar ngalayo complain dan ka jing bom thumsu yang ni ki my writing test yang ni ki kene ka exam ni krim hajinisha na du ar pendriu menai ba ar ja khandai kene ka kam ka bede staff now te hadu menta glelang agi staff nos namar hadu menta kim khat ya writing test te bede ba kene license menta kam palai na glelang dunga kala fai ka RTI te kar kom ka ID report la lai thu yang ba kene ka exam on conduct na hak ni kisngi ban sawan te nak lang junga lada ka ngala ayu kata ka benta ka lada ka ni krim gamle ye postiu na hapo postiu nak lang junga nga ka complaints po deli habare de bani ka negligent duty balale da ni krim ti hangtai ka don ka vakansi hangtai hadu laispa andri punyo teli ka vakansi po ni krim ka post ti ka laispa andri punyo teli ka di post ka babakan po ni krim te abayede begane nak lang jonga ini kede jing tip sabro gitu ki ba apply gane kam ba nglayok information ba hagini kisngi ki bansawan kinsa khod ya ka rating test kata di ka RTI bangayo na po ni krim te kata di ka RTI bangayo lightly namta habede banta sngi ko na ni krim ko na po urban bat ko pada na po DC office
tintang kita hi awara kan fantas kadon arjat ki puas tuwe ka group B bat ka group C mong tai ka group B ka puas ngai ka lai spa andre sanpo southly ha kidon be group C yang tai ka streng jo ka group C ka puas ka don san spa khandai tali te ki balai nam ta group C ki lai tang khalai tali ta na insya Allah ta Nagini group B, group C, kan tali kini sanction post, kan tali outsource. Naka group B ka total strength ne group B ka don khandai spa kanyo tali strength ini group B ka strength ne sanction post. Dia bahkan lai spa sansa. Ka strength juga ne ka group C pada ka don san spa khandai tali ki sanction post, but ki balai pada ka don tang khalai tali. Kemudian outsource. Ini atau saya bagi sanction puas ini ka string juga tai department kidong tray kidon prapo karkom kene selong kidon prapo remote te hapo jowe kidon saungut hapo tura kidon saungut hapo benene hat ka string kidon khat khandayut di total string tai nam tak sanction puas kidon cispa kalai teli jingli ko mo phi hakano karkom mi kendok exam tai habede berta te ya kata du menta tad hadu bangan dale da kawi ganti ai bangan setip ya taba kendok exam hakano karkom namar balada lada ka pus engineer in chief kadon hangne te hano karkom kendok exam ya ta engineer in chief kendok hakano karkom lada buri bala sung thak unyo tu kam ti kata next step longan tip kena ko ba dan fight kawi ganti ai ban tip kena lo ta kan keliling thi Kan kaya estimate budget ban perlu naman ta ka sale iti nang try proprio. Ya kata ko muda ngam le mo nam ta ka estimate budget mo kata dia po urban ngal ale ya kanika office mo mundom ini ngal thong ne please provide me information along with zero copy of office expenditure with effect from R1000 khana to R1000 to R January to R1000 to R Ma ini ka record kadon baro tang bajrong man pe ini ka record ini ya kalau apa ya kalau mentip ya kalau office kadon kam mo pi ba la kadon ka jing tre kuno kano korkom no office na kaneka expenditure ngal asutu don ayu itu